potpuno osmi, zanimljiv pozdrav, pa onda sve ostalo. Ja sam skontala da je najbolje da se organizujem, da svoje prijatelje ostavam u zoni, najbolje da pomogam. Jer 3 godine svaka 2 mjeseca. Da, u suradnji sa raznim trgovačkim lancima, s raznim organizacijama, uvijek da pomogram. Ja, kao organizacija, znači nema ništa, nikakav NGO, udruženje građana. Ovako, s obzirom da je to bila tvoja inicijativa sasvim slučajna, kako uopće komentiraš s obzirom da je to javna ustanova? Dakle, briga onih koji zapravo trebali da se brinu o tome gdje je, šta je, kad su ovakve, očito da su ovakve akcije potrebne. Iskreno, svaki komentar je suvišan. Kada ne vidimo onima kada je potrebno kako su onima kada ne napravi se nije potrebno s normalnim ljudima. Ja ne želim ti ljudi za auto, znači nazad krenu godina, znači oni su vjerujte, mnogo tome bolji od nas, imaju više ljubavi, duše i ljudskosti u sebi od puno tih što bi kao trebalo pomoći. U idealnim uvjetima, kako to će ti trebalo izgledati? Trebalo izgledati kao raj na zemlji. Trebalo bi izgledati da se djeca i omladina i ljudi koji su ne brinu o tome će imati šta jesti s doručak, hoće li imati sa čime umiti, hoće li sutra može imati olov lijeka, neće imati olov lijeka, hoće li imati grijanje zimi, neće, hoće li imati topli cipjela, neće. Samo da žive i da su sretni i zadovoljni. S obzirom da je očito taj prvi susret, kako je ovo bio izazvao određene emocije, možete da nas podsjeti kako je uopće izgledalo vaši samo to je bilo prvo šok. Kad dođete, stoji 10-15 ljudi na kapi i očekuju vas kao da im dolazi da nam razgovor. Znači, nema veze ko je, šta je. Očekuju vas kao da ste bili klijenti. I kada uđete, svi grle ljude, ne zanima što ste gledali, samo da ste tu. Poslije toga iskreno ja 7 dana nisam pričala. Nisam mogu ni s kim razgovarati, zato što odmah počne tersati, počne galami, svađati se kako može neko biti toliko žalostan, toliko jadan, da on meni kaže, ja znaš, dnevno čizme 350, kuć on je 250 čovječa, tamo je marka, znači kaškica, neka šećera, ulja, treba, a ti meni kući čitala 300. Tad sam ja upoznala koliko su mi stvari javne društve, koliko smo omeđeni tim materijalnim stvarima, i tad je meni što se kaže kupiti film, i od tada ja stvarno, svaki mjesec svaki put se više ljudi i veće su donacije, više se ljudi potručuje i to je meni strašno drago. Da ljudi ipak nisu funkcionalni, se treba pokazati.